Mangai takafa ang maya ien, ifa te po in unaw ang maya an en an ngay nat mai kha, idam chunga tinaa thehil thei to lo tur nat na petu che ni tur chuan iswang to angai lovang, anarin phak bak athleng ve ani, he keisi mitam takin orphan movie nen kha nan te khina, atak takin orphan movie kha arun thlenga nian ti hiala. Orphan movie akhan me cheno pang duom mel tak mai kha nu pa te khan an edopa atopa ani narap thak takalanga ama alla a enkol tu te tha vek du tu alo ni reng tun nai mai akhan he orphan movie ne na an te khin hial thil thleng oma chu thil ngei chu kan ngai thadon ani The sunburst flowers calling on warm days overdue, but I Hi Philippines sa thil thleng ani a he keisi alar khop maya nangni ponan melte hi chuin lo muto hial mai thei alar chan po mitam tak thinarima tuar tu te hian tor pui tak zetani ole hi maguat chhungkaw te chu anni a fa pani mi pale me chia an neya lim ve thin takan ni annuna malam pana pason turin thei to pan chwa ve meka mi tha takan ni mi tha takan ni an fanu gwen kumsom pariat mi hian akom ngei mai a thian Janice chu an chhungkaw hian ala luta duat le mangai takin an enkol thei an chhungkaw member pali chu panga anita a Janice anula ve wai to a kumsom pasari mi ani ve to a keni ni ila kan ina om top turin kan la lut ve thei kherangem magwat nu pa te anu le pa te hi chuan mangai takin an lo enkol ve a skula zirtir tu principal le zirtir tu an ni a hei wangte po hi ani mai thei no pang tran pui ngai an mu chuan an ti tura lo ngai ve tlatani mela an adopt ani ta der mai heti lai taka hian ka lo ngai to ve chu thian kom ngei tak ka nei chuan ke po hi india chil top zel mai hi kan war khopa ka chat nu po kan no pan deuh lai khan kan ina kan chel reng maya engemo chen kha chu kan cheng ho hiala tu thleng hian ke ni hi chu thian in kom ngei tak le in close kan la ni thunga he khei sen kan no pan deuh lai ka thian nu kan ina aron om top khamin shia chwat yer ve hiala hei wang hian he keisian karil ru po hi khoi big ka tilo thailo an fanu gwen kom ngei Janice chu an chung ko zinga atel veta an pani hian TikTok video te siamin an lim thina an fa pa lius kumsom paruk mi po hi an kom ngei ma lim takin hunan mang thina gwen le Lewis te hian skula pon ti tha ma an fel awang hian skula po hian an lar le a gwen phe hi chu Miss English ni na alo ho ve hial to a ana Lewis po hi lawyer ni tumani he thil kan soi chan ber thlen ma thlanga tharuk borvela khan Janice kumsom pasari mi hian chungkaw hian arun lut ve ni a khoye tanga ron kal nge ti hi mi ten an hre chia lo nule pa nei lova mi ina cheng ni in an soya gwen nen hian an lo in tong fu a an lo in kom nge ve ani mela an ina om tur po hian gwen hian anule pa te hi dil sak ni in an soya an la luta eitur thom hno le zirlai thlengin ata nan buat saya gweni naw Lewis po hian a room lian vaklo chu Janice hi ape hiala living room a amut pha thin tichuan hemini hian anu le pa te hian omlova gwen Lewis le Janice te hi ina an oma anu le pa te hi skulan kala tlaidar thumbora chuan an pa ber chuan phone call adongta Janice aloni Janice chuan an ina miswal pathuman lu thule a unaute an tha thu aron shil tamai man mo lut to kin atlan ho a minute som panga nu vela thleng ngala asoidan chuan an kong kapuya lu tuma alo in kal sia in nung lama tagin lu le tuma chupo chu ti chat ngain alo oma ati chia an lut chule chhuat chu thisen li rani mai chuta adam chunga a thengil to lo tur afa te pani goin le Lewis te afadwat pani nunna nei to lo te taksa chu amuta dar thalang ke te po tam takani gweni chu blanket in khu alo ni a Janice anga event ngalwat Janice sam he lo hu a alo in bol ni in soya helai takhi engi alo in bol na chan chuan Janice hian na soidan chuan a unau te pahni an thata ama ero an that man lova ruma tlan luta a inkal nan thua soya police te chuan gwen le Lewis te thanan hian tubau le baseball bat an man thuan soya gwen te unau po enan she om khop mai an thana man ruwa tang reng hian
Janice khan dar thum vel khan Facebook a thua posa khonga in min puiro u tute emokan ina hen anon luta thi kala du lo ruma kabiru mek ti in chaplem emoji ada boka makin ti ve thawem FB alo post mana emoji te zong zong nen chanpoina tak tak pu awlovin ti khan an post velani a abial pa pu phone a abial pa hian a background na ri engma shiat lo thu a soibok an ina hian dar thalang ke te chemte tu bole baseball bet te moni a hengte hi gwen de unaw thanan hian manani ridani a police te hian Jenny si hi ana ring lo mi alo a chan chu a mel enin khatyang sin rap thak lutuk twal thana rap thak kha me cheno pang mai ti ani an ring theilova mi papui tling pathum kutnu ni om tak reng ani he twal thana chungchanga information pe thei chu police te hian poisa tam tak lom mana an pek tur thuan puang ta boka mase hunakal sheta thil an mu chuak zela police te mai lo po mi puile media te thlengin Jenny si thu soi kha oi haran ti tel tel police te chuan thin rim wanga thil ti ani ana ring bera achan chu mi swal te hi ina an lut ani chuan thil ana ruchin mi an that vak lo jok gwen te u naw hotu le thin rim tak chet na a ang jok tlat an ina mi thil engma bo po omlova poisa tlere thil hludang engma bo lo engtin nge tute emoron lutin khang no pong pani khan ron tha ngotang chu mai ani lo twal thana man ro zong zong hi an in chunga mi vek hi ni boka tu bo kha an pa berta ni a an pa hian an in suk na ruma hian da thu hi gwen le Janice te che hian an shia a baseball bet po kha Louis ta ani a Janice ruma omani Louis a room lui kha ani miawa tute emo an ron luta heng man ruwa room shana omte hi an ron la khom pot donem ni anon la khom pot na chan tur kha omlo chubaka Jenisin kabirua ati na room nge yami kha baseball bet kha ani boxi police te hian in bula plastic bag atwam thom non mu boka he hi poi khoi tu ta ni nge yarin oma thisen atam lebok he gan than hre chiang phe hi chu Philippines mi puite chuan Jenny si bakrin hel tur an nei lova an ti berani ta han en ula Jenny si hi a mel hlim mel tak poi soilo tak hi lano pang boxi kumsom pasari mi lek le ngal puitling lati theilo no pang mayalani ma se FBI athu lo postman te kha ruma abi ru ko lai ni na soya emoji te zong zong nen khan a type thapa thi le dam in kara post thei sham te khan ngai to na ti thui riawa chubaka khatia a unaw te pani an thi ni kha ama adopt tu nu le pa te kha kanu le pa tia a kau ni masaberani boka chanchin thalawan shia ina non tlan ho khan kanu ka pa ti ina lo kawa ni danga chona kau ngai lo khamini ta kha anu le pa nga kau ni masaberani a ama kriaw he hi an fanu nei chun ani to don ti alan tir du na ani theyangem John Janice Khan Louis kha antha masak jok thua soya mase Gwen kha athi masa jok ni inan shetlat athi sen kha Louis ai kha na ro masa jok he thil thlen nu lok hian Facebook a status chan puyangin na kha adilita a unaw te thi thu atur zia post le a delete le John he thil thlen ma thlani evel liam ta khan magat chung kwa te poisa hi Jenny sian alo ru to boka an man chuak le a ma se shet thiam na sang takan nei tlat an shet thiama an ngai dam le mai adin munan shet chiang ani poisa ni ngai lo kol ngai lo ani ti kha an shet thiam sak maya ama adop tu chungkwa te hi achunga hian an thale ti he hian ati chiang hle bok ni ina shiata chuan Janice bial pa po khan Janice thu soi pakha daron soi chuaka a omna te chungkwa kha adu lova angai nat lo thu lo soi to khati khopa ama du saktu te kha re theisi ti te na lo soya no pang a tong ang mai na tong thini ina lang a thian te dang po in mi je pani nei ni in Janice hi an soya mi ma chuan me chedu om tak poi soi lo tak angina langa le lama chuan khatiang kha ni lo thu an lo soi ve bok atopa chuan twal thana manrua abik takin baseball beta fingerprint le Janice fingerprint a in an thu police te chuan an mu chuak ta in kota thomno thisena khat po kha ama thomno alo ni ringa thu ru ka lo tum ni in chuan hetiang evidence zong zong nen hian Janice chu do panita a Janice chuan ama ti nge ani thu puang ta ni chu athil ti hanarap thak zia kha ama te hi han en ula ama nen hian en mil lo thei ani lo
a mel en hian a in me thlot lo alo in bual te kha ama a evidence om tur lo ti fai du wang mai lo ni chuan khang thil rap thak kha engwanga ti nge ni angle online detective te chuan kumsa ni som pathum dai to a mei cheno pangbo an zon nan mu chuaka Jenny si angan ti em a kumriat vela bo to ni in an soiboka mi then khat phei chuan anu le pa te hi kuthak ching an ni thule anare thei em a Jenny si atlan bo ni hialin an soiboka unaw dang panga ve laia nei bok ni in an soya ma se heng thil hi adik nge ye ti na proof om chuang lova aron chhuwa na tak hi hria chian fakani lo a unaw te tha chan ber ni a ama adoptu nu le pa te hian an rin chu a thik thu chiat wang ani a unaw te an fa du tak te kha alo thik em ani an ring ber an felin skula po an ti tha a baka a mai na nu le pa te ti du da ani tuna chuan nu le pakara ama che oma engkim ama in chan vek thei alo thlahlel hle ni in an ring boka entirnan ngai ven na zong neya thil reng in sim ngai lova ma ni a chan vek te chuan mi thana khan abial pa khan a puyem o ti tur khopin tual thana nu kha arap thlaka mase abial pa hi aina rol lo bidangan telem ti ero an na sheze lang chu tun nai mai a thil thlenga ni kc ala fel thlap lo gwen le lewis te hliam kha thi na khop ma ni se ati tu kha atha an lutuk lova Jenny si chia hi ani theibok mase mi pahni ania ama ringota athat khachu pakhat hriat lo lain pakhat athat phot po ani theya raman na fel takanei phot chu angai ve nge yang alo plan fel vekti hi rin theina dangala oma hetia tuala tha ma hian Janice khan a thian te a text na mi tha ka du ti na lo soya a thian te chon fiam thu in kalo puyang che anron ti Janice hian ai ka ti thei ti na lo soya ni ole he khesi alungchia thak tak zeta mithi te nu le pa te chan tur kha an in chir anga an na bokang Jenny si kha an en kola an mangai a college hial kalti rantum ama hun thlengin an ngai twa khatyang mi chunga khan Jenny khan kum khua an na tur thlen ta sia an faduat pahni chu ada bo sak theyania chuan heng thil zong a thlen ma khan Jenny si khan ama adoptu apa kha thil lo zota chu orphan movie kha I en to em ti ani